Dobrodošao. Dobro vi. Dobro raspoloženje. Dobro smo. Dobro raspoloženje pod lošim uslovom. Žal Dario, dobro da nešto čujete. Pod lošim uslovom, da. Znači, kako je? Staro. Ale me. Sam skomu bude niješ. Pa ništa. Oho, ništa. 102. Može li? Da teraš? Može. A. Odlično izgledaš. Da ne te uračam, odlično izgledaš. I do stoka... Ništa. Poubala si. Opadan. Kako si vi? Kako ide? Kako ste? Bravo da vidim. Bravo živo? Kako ide? Bravo. Ali treba grup, treba zajednički. Jedina organizirana politička sila je združena opozicija na čelu sa sobom. Klimatamo Makedonije se meni. Ja odam iz Makedonije, gledam i ti anketi, realni anketi, jedna doktor Lapis, realni anketi. Vrte svojime doktor. Znači, realni anketi kažu vam, neka na narodu koje više i na onješem glasa, moje do ovdje. A сега ќе биде, аз и ние ги лажат, пошто пари нема касата. И zanimljite, na narod mu je do ima opoziciono raspoloženje koje raste i moj sovet do sita vas da napravime maksimalna politička mobilizacija za 13, za prvi.